Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мына бүгүн 2016 жылдын 27 август күнү ушу жаныбызда ошол кезде жайгашкан басмакана типография деп коет. Типографияда иштеген биздин 14 кызыбыз ажал таап ушул жерде өрткө кабылышкан. Алардын 14 кызыбыздын аттарын атай кетсем, Нурай Жумадылова 18 жашта, Ысык-Көл облусуна караштуу Ак Суу районунда Ак Булуң айылынан. Гүлбара Бообекова 45 жашта, Чүй облусу Кемин району. Динара Райымкулова 33 жашта, Жалал Абад облусуна караштуу Сузак районунда Кызкөл айыл өкмөтү. Жаркынай Абдуганиева 34 жашта, Ош облусуна караштуу Ноокат районунда Төөлөс айылынын тургуну. Айсылуу Базарбай кызы 23 жашта, Ош облусуна караштуу Өзгөн районунда Куршап айылынын тургуну. Махигүл Азимжан кызы 21 жашта, Жалал Абад облусуна караштуу Ноокин районунун Курулуш айылынын тургуну. Алмаш Камчыбекова 18 жашта, Ош облусуна караштуу Өзгөн районунда Куршап айылынан. Алина Топчиева 22 жашта, Ош шаарынын тургуну. Айкүл Абдыким кызы 23 жашта, Ош облусуна караштуу Алай районунун Кабылан айылы. Алина Канатбек кызы 22 жашта, Ош облусуна караштуу Ноокат районунун Төөлөс айылынын тургуну. Жаңыл Мырза Коргонбай кызы 21 жашта, Ош облусуна караштуу Кара Суу районунун Карадөбө айылы. Индира Маматкасымова 39 жашта, Ысык-Көл облусуна караштуу Каракол шаарынын тургуну. Кыял Алабердиева 30 жашта, Ысык-Көл облусундагы Ак Суу районуна караштуу Челпек айылы. Айчүрөк Абдуманатова 26 жашта, Ош шаарынын тургуну. Мына бүгүн Москва жергесиндеги аксакалдары, жигиттерибиз, кыз келиндерибиз чогулуп, биздин салтыбызга, динибизге, дилибизге ылайык бүгүн Куран түшүрүп коюу максатында бүгүн чогулуп отурабыз. Эмки сөздү биздин дамлабыз, дамла аксакалга сөз берсек. Урматтуу мекендеш туугандар, мына бүгүн биздин чогулганыбыздын себеби ошондой эле Ульяновск облусундагы 2022 жылдагы август айында каза болгон биздин 14 мекендештерибизге дагы Куран багышталат. Ошону менен бирге Баткен жергесиндеги кырсыктарда ажал тапкан биздин жедештерибизге дагы Куран окууну бүгүнкүгө аз эмне катышып отурабыз. Эмки сөздү Баткен жергесиндеги аксакалыбызга берип койсок. Ассаламу алейкум, урматтуу жердештер, мекендештер. Мына бүгүн биз азыр Россия Федерациясынын Москва шаарында Алтыфаев шоссе 5А деген адресте турабыз. Ушул Алтыфаев шоссе 5А деген адресте ушул жерден мурда печат типография жайгашкан. Ушул типографияда ушул жерде биздин 14 кызыбыз, жолсом жалпысынан 17 адам каза болсо, ошонун 14 кызыбыз биздин Кыргызстандын жарандары болушкан. Ал жөнүндө алардын аттары жөнүндө айтып кетишти азыр. Алар айрыкча Ош, Жалал Абад, Ысык-Көл, Чүй обласынын жарандары. Ушул жерде алардын каза болгону 2016 жылы 27 августта ушул жерде өрттөн каза болушкан. Ошолорду эскерип, бүгүн 27 август 2023 жыл. Ошолорду эсеп 7 жыл болду. Ошолорду эскерип Куран окуу максатында, ошондой эле азыр айтып кетишкен Ульяновск шаарында каза болгон биздин жердештерибиз боюнча, ошондой эле Баткен областындагы, Баткен, Лейлек райондорундагы, чек арадагы каза болгон биздин баатырларыбыз жөнүндө, ал ошол жерде жүрүшүп, чек араны коргоодо каза болгон аскерлерибиз жөнүндө, ошолордун элестерин эскерип, алардын маркумдардын элестерин арнап Куран окуу максатында биз топтолуп отурабыз. Ушул жерде бүгүнкү биздин окуп жаткан Кураныбыздын сооптору ошол маркумдарыбыздын рухтарына арналсын. Биз ушул маркумдарга
Kur'an okuu maksatında azırkı sözü bizim Moldakebizge uzatып koyuldu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bardık motor Allah olsun, Peygamber salam, salavatlar olsun, hürmatlı cemaat mana. Şu mekendeşlerimiz şu yerde tribülen yaş kızlar, ecelerimiz, onday karındaşlarımız olup, şolar tribülen küygen şu yerde dep. Olar garna bana şöyle musafir bolup жүрüp işte жол кырсыгыдан ара болуп өлгөн 14 дагы жарандарыбыз анан баткен кууларында болгон кырсыктан өлгөн баатырларыбызга арнап Кур'ан окуйбуз деп турабыз мына. Алла өзү кабыл кылган болсун, алардын немесини күнөөлөрүн кечирген болсун Аллахым. Azubillahи mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal mustakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Hayrul mağdubi aleyhim veleddallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikel kitabu la raybe fih huden lil muttaqin. Ellezine yu'minuna bil gaybi ve yuqimuna salate ve mimma razaqnahum yunfikun. Vellezine yu'minuna bima unzila ileyke ve ma unzila min qablike ve bil ahireti hum yuqinun. Ulaike ala hudan min rabbihim ve ulaike humul muflihun. Sadakallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tebârekellezî biyedihil mulku ve huve ala kulli şeyin kadir. Allezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu amela. وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خاسر ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم بئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا من نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Allah'ım okuyan Kur'an sağ şurada ötüp ketken kardeşlerimizin şonda öyle
Kırsıktan ötkönlerden, Batken'in koğularında ötken batırlarımızdan, yana adam atadan tartıp Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ötken peygamberlerden, olur için sahabalarından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de onaylı azalar, sahabaların tabe'inlerde, enbiya evliyalarda, alim alamalarda, kariyalarda, şöyle şular hurmat kılıp gelip oturup, kolcaya oturanların bardığını ötüp ketken ata babalarını, ata-ini, aka-ökece, karındaş doğan nurga tozdu. Şöyle dünyadan ötüp ketken mu'minalarda ruhları olsun. Jaylar cennetten olsun, ahirete avat olsun. Ölgönleri rahim kıl Allah'ım olarga kavr azabını körsetpe, cehennem azabını körsetpe, kavr rahatını körsetkin, kıyamatta cennetine girgizgin Allah'ım. Şu Kur'an-ı Kerim faziletmeni, şu hurmat kılıp kelgenlerin bardığını özdörüge, ata-ini, aka-ökece, karındaş doğan ruhlarga, bala çakan evreşe, öyle kölekleri, kıyamet sonu Allah'targa seni hidayet ver, iman insaf ver, namazhan oruçda tuttuğu cennetlerden kılıp şunday daim Kur'an'ı düşürüp duruşun nasip kılın Allah'ım. Peygamberimiz sünnetini bekem karmak şollar şunday birbiriga dua kılıp duruşun nasip kılın Allah'ım. Allah'ım şu Kur'an'ın faziletinin şu oturganların özleriga bardı bala çakarın öyle körser kıyamet sonu Allah'tar sen hidayet ver, iman insaf, namaz kanunuz olsun, cennetlerden kılıp künnün gün belasından, tünnün tün belasından, bir ecel ölümünden, kuruk doğmatlardan, asmandan, yerden kelçi belalardan, bela abatlardan, ot belası, su belası, certerlerden, asmanda uçuğun alardın, yerde jürüçü, yerden asla cana suda su uçuğun alardın, kırsıklardan sakta, adamların cemanklerden, körel bastıran, hasat kanlardan, sıykırganlardan, cemak özleme sözlerden alız karma, közü körün bugün cin şeytanlardan, vasvaslardan, cemanklerden alız karma, özüne yakın karma. Orularga şifa bir muhtaçlara muhtaçların aşığımın bir müşküllerini asan kıl. Karzı bolardı kasbalardan kutultup, bay badalat balı çıkasın vaktılıça öz yolunda hizmet kılısın nasip kıl. Ahiretlerine vaktıl Firdevs cennetlerine ince bir dünya işleri kadar ravac ver. Rabbana ya Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Allahumme salli ala seyyidina Muhammeden ala ali Muhammed bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahu Ekber. Dur. Ha oldu. Allah Teala daha önce yolunu açmışlarını dürüstürür. Allah'ın yoldaşında işlerde kılıp Allah Teala özü gaybıdan ilim baylığından ilim, bilim baylığından bilim, iman baylığından iman beri turan olsun. Allah Teala'nın süyüklü kullardan, Peygamber satık hürmetlerden olsun. Allah çakan evreşe öyle kulüplerden dağın Allah'ın özgürlük sorun yedi bir kısmatından salih hazretleri Kırgızistan Aksakallar Kenişleri cemaatine patanladı. Kırgızistan Aksakallar Kenişleri oturmadı. Kırgızistan boyunca. Bu kayrımdılıkta tatip Moskvada. Kayrımdılık olsa kayrılыңыздар. Şu bala barıp tartat, jardan beremiz. Sayt açılgan. Telefonu var ha? Telefonu var, benim telefonum var. Men başçısımın bularga. Ya kayrılar ister. Kayrımdılık olup kalsa. Rahmat. El yurtlar qanday yaxshiliklar bo'lsa shuga turmasdan bari bilinadi. Jalpi Moskvada asaqallarni takliflar berasizlar. Asaqallar 3-nda o'tib qolingizlar ya. 3-nda şeyler bilan boshqa, mana shu kafesida soat 3 ga berdim.